Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aga jamudi Allah gano da kirande jamudi le 24 octobre 2022 lundi tenenge wa bambagere wa batamajiri jawara nyamariyen kama kengani fondation nga ngolle sagono do dabo do kurlamine adi sheganum pakhe ado bamako jawara kirse aise marikanja jawara na gambe jawara kirse kunyi Senegali kengani elaji bangali jawara yi na Guinée jaranun kunyi na Senegal jaranun kunyi na Mauritanie jaranun kunyi ona jaranun kunyi diaspora nga kengani Amerika ya continent Amerika jawara hakke be ga roidi tagallemo na daga wara Asia jawara hakke be ga Asia jawara hakke be ga Europe o suka manten kunyi ne kemira warni na ledi ga menkini maita hamme jawara Kenya gani harenga ya kunyi de be ga makati tura gombongu na kati ya jamu jawara di tagallemo nga Allah sago andar de jawara bismillah bismillah. Assalamualaikum warahmatullah. Wala Allah subhanahu wa ta'ala wana tigana mama na barkan chokunda. Ya mujara na utubu kijimana Allah wala chakati. Nawasiri. Konta korje kunde. Nawasiri. Bore kan toma. Nawasiri. Illa kape me kan toma. Nawasiri. Oda nyoki magana barke beto wala kisma barke batte. Nawasiri. Dabba Allah subhanahu wa ta'ala arawa jako kwa ikindi.